ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر درا سرا یا په حکم د مولا و مبتها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی دی امر د سبحانا دی امر د سبحانا یوازن یم ز خیر البشر درا سرا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور درا سرا نو داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پی پذل دباری وشو امام الانبیاء شو اب ذل دی دا ہر چانا اب ذل دی دا ہر چانا زو پورتا دا کونینو متبر دی را سرا اب ذل دی دا ہر چانا اب ذل دی دا ہر چانا زو پورتا دا کونینو متبر دی را سرا نو پا مسجد اقصا ختم فراش و اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شو اسماعیلا نو پا مسجد اقصا ختم فراش و اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شو اسماعیلا زی پاس دا ہر اسمانا زی پاس دا ہر اسمانا پرمان دا خطو برا دا اکبر درا سرا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور درا سرا نو ادم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی نو ادم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی کی سور جانانا کی سور جانانا بہتر دا مرسلانو پیغمبر درا سرا کی سور جانانا کی سور جانانا بہتر دا مرسلانو پیغمبر درا سرا شمپاتی باتی دا پا منتہا دا ملکوت تجوید بی نور پاس کوي اللہ دا جبروت جدا بشی زمانا جدا بشی زمانا تر دغی دا تهذیب دا پلک نور درا سرا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور درا سرا لبید میں تخلص نم عبداللہ لقب رئیس کڑو جوڑ میں دا حضرت نات پخ وزن پیس لبید میں تخلص نم عبداللہ لقب رئیس کڑو جوڑ میں دا حضرت نات پخ وزن پیس زیور میں لا دہانا زیور میں لا دہانا عاشق پہ باندے سے زما مجمر درا سرا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر درا سرا